Presiden juga United States, Donald Trump, hadirin bulan Snowram, alor ke Jepang aja kerjaan juga NATO ya ke US, bat sensya dan borhi, alor ke Strait of Hormuz, plus Snowbitar, bat ong baka jitmu jong bat sensya hi ya ke Greenland, kamsem la seiso, bat komta, la ya kran bikin nongkit kam jong bat wegno, iki katu kan iki sipai, napo Europe. Wala katala ong ba ompat simla don kan no ka jing sim ya ka rai ka bathamai bat ka White House kam simla ptha ya ka Pentagon bat china ki plan ki pas scam na ka panta ban pinduna iki sipai aka te ka doba long tu he sarkar bla plan ban nupen pau ka teng banyak kren iki jikran hapo joka Henry tang ki jikran ki papen pau adu kanu ka jingete hapren ka Washington bagi perlok joka NATO joka na po Europe kalanang sniu hagini ki benai bladam ki ajung mudru baka jele jingo juga White House haka sngi thodia do Secretary General juga NATO Mark Rutte kam chamla la prebna shibun ya ka jingete Afrika Atlantic ka bala banyasai baka dan haka kadan ka potam nadu blasek ya ka NATO House nam syaja kandai spa sub kandai ka US menta ka dan pelat prapawa jarmu ki sipai hapo Europe bat kaladon ka benta ka kongsan haka jingte ya ka jingan juga Europe nadu ka thama ba ka baar pala nai pawa jarun ne kita ki sipai kita na po Germany bagi bopun hi kita ru ha Italy hari bilat para po ka Spain shushu ki ko bo menta ka sngila ong bo Vice President juga United States J.D. Vance ula mina na po ka Pakistan namar makam simpoi ro unong aktian juga ta kampari juga Iran ula ong bayakani ka jekret la pelong ha ka jinglong ka bam shania da ka ba benrap ba kamlong ka ba shisha ban kimilenti ya ka jingete kular tang ha ka wei ka jekren ula ong ru aba kenya ka jimbom don ya ka jingshania ha puden ki arliang mamla ka long ka jingkren ka bam shanawan ra ya ka jingete ka ba khadu tang ha ka wei ka jekren umitri kambari juga Pakistan ula ong bakalong ka budan kam ya pro artli kiri kata ya kiri Amerika berkiri Iran ban penne ya kajing sengai ya kathama hadin belapan kut ya kajing keren kane kajing keren ka wan hapadang ka sokhya ka bajur ha ka pa kajing keren kala kunno klam kanu kajing pepena bat kajing pamtikana kadang sakut hatu pro arleng mamla ken petang byang ne ya ban burop ya kajing sengai ya kathama Vice President juga United States J.D. Vance ulamina na pokri Pakistan menta kasngi tang hadin bla petikna baka jingkran bakri Iran kam chamla la satya ban pen poi chaka jing suthu jumun katkom ka khopor juga pul la ong bo Vance la kiu hakalik sun Air Force 2 hakapor nyobo jim step bad ulara ka kti ka choku shaki he juga Pakistan najro juga step ashwa ban mino napo Islamabad kari Iran kampat dan jing temu ban pelong biang ya ka jingkran bakri Amerika la ong katalong khopor kapaya jam baka kun hon ya kran jukri Iran haka Fast News abai dai baka IRGC kinong Amerika kidon kam ya ka jengkran tang ban yo jimen do ya dia ban penyo biang ya ka dur ka jongki haka perthai ka belaja bat kila kantai ban penihar ya ka jikmilenti wala na kila syarem hamara thma persyai kri Iran long katlong kubor dongin se syampat haki we baki kubor ki bat sawan kublashpun